Se ne idemo na sarmu tu noć, dogovor je pa. Ajde. Može? Može. Okej. Za kraj ti ćeš otpevati pesmu Dodolje od stakla, tako? Za kraj ja ću otpevati skladbu autorice iz Beograda, prekrasne Aleksandre Milutinović, kojom često i rado surađujem. Pjesmu za koju sam čula da je tebi onako najdržao, s kojom plačeš dosta često. Plačem često, da, potpuno sam mokar kad čujem. Da, okej, ajde vidimo. Hvala ti puno. Stvarno smo htjeli večeras da zovemo u goste i... Ali ne zna da peva, šta da radimo. Vidimo se sljedećeg petka. Prva srpska televizija za kraj, Nina Badrić. Znaš, branit me ko lud, kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti bit ćeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponjeću na duši, ko kamen bit ću ja. A znaš da noćima me guši, samo okreni se i idi. Nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se poreže na tvoje dodire od stakla. Nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Ti još uvijek znaš branit me ko lud, kad o meni svašta govore. Za svaku tešku riječ ti bit ćeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponjeću na duši, ko kamen bit ću